enti ewo se yema yetiefo ehunu se saa niema na ekoso nyina no eye enada na saa nada no nso no edie enti na yatena se ahwe amano koso eye systemic failure empanifo a wogana di yehwemo enre ye bokoto abaso wajeli Agradaa ko social media babia eda ho ye bo prosifo abaso wo machi Agradaa ya prosecute no ya jeli no but in the first place no na ye betime asia no some of the charges are ye the board no say watena TV so aye sane manema no aye charlatanic for sikabra sikagare anyway nyina no at the time of shase na oye no na regulators no wo hen because Ghana ha yetie untumi nsore prekope emfiri ufie se mi o misika nti ma bie radio station ma bie TV station no untumi nyane sa ansa na betima bie sa ne ma we nyina bi no you go through process you go through regulations enti wo mo eye o ma sede no o shase na wo de frequency no a eye a public resource eye saade no where were they? Are they sleeping on the job? Enti abusanfo yese ukoto so obi na obi ko a bisane se enora de na si ye enora ye bu ye ni gu niema so etena ho ye nhwe ha ama Agradaa diboni we obi antumi anka enora ye chi no ide Ghana fo nyina he ya de ya chi Agradaa abusanfo mumma ye nye ye ho sabe ostrich oye aboa na ne contentene no ne body kakraka se ehu kanu a na odi ni ti akonu anwem odi ni ti no nko a o odi nu anwem a na dwen kire ne se ni nipaduane nyina odi asie eno nti na ye kan kasa bi se don't behave like an ostrich ade ne da ho pefe no kore ne da ho pefe se ye kan oye obi adwuma se o shase a oye saade no na ye betimi a stop no but obi amia na no na ya hwa ma Agradaa ye sa ne ma we nyina enra ye de ne to ma Ghana nyina obi ebose aden ye de Agradaa atom efi se wabu nkrofo hwan ne ma kwan ma obu nkrofo no enedi asam si ye no na ye hwe se enne ne nyina ye kasa yi bi kura me kasa u TV kura wote hoyi waso sesi a ubehunu se charlatanic fo no omoda so wo so ena ye hwane money for ye hwane ye de ye engine ye nkum nipa ye society bi brana beka ye ho brana be ye say send mama na men send ma sane ma ni nyina enene na nyina da so koso wo television so who regulates the content of a media broadcast anything na your National Media Commission betimi aka say eniema ekoniti ekoso TV so nyina no wo munya hunu ye ana gese obi koye complain ansa ni nyina ye niema ye betimi ahwe na yaka ho asem